Ndizera ko umeze neza, uguwe neza, Imana yacu nihabwe icubahiro. Nshuti y'umusaraba, mwene data, ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe. Kumbure udukurikiranye uri mu kazi kawe, kumbure udukurikiranye uri mu nzu yawe, cyangwa uraryamye mu gitanda cyawe, ariko ahantu hose uri, igihugu cyose urimwo, Imana iguha umugisha, Imana iguha amagara mazima, Imana ikurinde, Imana ikugire neza. Kandi turagushimiye wowe wamaze gukora subscribe, kandi turagushimira wowe uhora usangiza bino biganiro inshuti zawe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Iki ni igihe cyo gukorera Imana, dufashe twagure ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bushobore kugera hirya no hino. Imana izabiguhera umugisha. Burya no gusangiza inshuti yawe ikiganiro ubuvuze ubutumwa, nubwo atari wowe ubuvuze, ariko ukamusangiza ikiganiro ubuvuze ubutumwa. Iki kiganiro rero turagusaba ugisangize inshuti zawe, Imana izajya ibiguhera umugisha. Hanyuma nawe utarakora subscribe wumvise iki kiganiro, turagusabye ukore kuri ako kazogera kugira ngo dushizeho ikiganiro ujye uhita ukibona. Yesu aguhe umugisha. Munyemerere dusangire ijambo ry'Imana nk'uko twama tubikora. Ikiganiro cyacu cyitwa ibanga ry'ubutsinzi. Uyu munsi rero tugiye kugaragaza iri banga Eliya yakoreshaga, hanyuma niturangiza dusenge, kuko Eliya yatsinze ibintu byinshi. Muribuka amateka ya Eliya, ariko hari ibanga yari afite yakoreshaga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwa mbere rwa Yakobo, ibice 5 umurongo wa 15. Haravuze ngo, kandi ishengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. 17. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, arasaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itaragwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Tugiye kuvuga gatoya umwanya muto ku buzima bwa Eliya yabagamo. Eliya yari umuntu witoje kubaha Imana, yari yaritoje gusenga, ariko gusenga kuwe kwari gutandukanye cyane n'uko abandi, kuko ngo yasengaga cyane isengesho ariko ririmo kwizera. icya mbere, cya kabiri ryabaga ririmo kwihana. Iyo umuntu asenze isengesho ririmo kwihana, ririmo kwezwa, iryo sengesho rigera ku mutima w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu matwi y'Uwiteka. Hari ikintu cya mbere rero ushaka kukubwira. Niba ushaka gutsinda muri ubuzima, niba ushaka gushika ku cyo ushaka gushikaho, hari inzozi ushaka ko zawe zisohora ukazigeraho, ari proje yawe ushaka ko yuzura, ibanga rya mbere nakumenera, naguhishurira kugira ngo ubigereho, kugira ngo gusenga kwawe kugere ku Mana, nuko ubanza kwezwa. Ushobora kuba ngo ese ndezwe iki, ariko wibuke ko ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu niyita umugororotsi abahinduye Imana inyabinyoma, abayise Imana injiji. Kuko ngo abantu mu isi babana n'umwanzi. Umwanzi Satani igihe yatumanukiraga, nibwo itorero cy'abakristo bari bahuye n'ibibazo. Rero Satani arasa imyambi uko bukeye n'uko bwije, ashobora kukurasa umwambi w'ubu bwoko runaka. Ariko ikibazo ntabwo ari uko uba warashwe, ahubwo ikibazo ni uko uraswa mu rugamba ntiwihutire kwivuza. Ni naryo kosa umwami Ahabu yakoze igihe yaraswaga ari mu rugamba, ngo yarumvise ko arashwe ariko yihagararaho akomeza arwana. Nimba wararashwe rero, nagira ngo nkubwire ngo
shaka umukozi w'Imana wature wihana ibyaha. Bibiliya iravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Ndagira ngo nkubwire ngo ari cya gikorwa nuko ukorewe deliverance ukabohoka, ukakira umukozi ugashaka umukozi w'Imana akagusengera usizwe amavuta. Ntabwo ari n'abakozi b'Imana bose baba basizwe amavuta y'amadeliverance. Niyo mpamvu iminsi yose icyo cyaha ugoma ubona kigaruka ukisangamo uyu munsi ukakihana, ugapfukama ukihana, ukagira ngo wababariwe, ejo kikagaruka, ejo kikagaruka, ejo kikagaruka. Nuko utarasengerwa, ntabwo uratura neza, ntabwo urasengerwa n'umukozi w'Imana usizwe amavuta yo kukubita uwo mwuka, ukubita uwo mwuka w'ibyaha. Bibiliya ivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu mubone gukizwa. Nshuti y'umusaraba, hari ibyaha bikorwa nuko wasengeye ukagirirwa deliverance, ugasaka umukozi w'Imana akagusengera. Pana wowe kubikora ugapfukama ukavuga ngo Imana irambabariye. Egome nibyo Imana irakubabarira kuko kwihana ni mu mutima, ariko ni byiza ko hari ibyaha bikomakomeye ukorerwaho amadeliverance, ugasengerwa, ukababarirwa. Imana yo mu ijuru ibigufashemo. Niyo mpamvu hashyirwaho abashumba, niyo mpamvu hashyirwaho abakozi b'Imana kugira ngo basengere abantu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Haguruka ushaka Imana, ariko mbere yuko usenga amasengesho kumbura y'iminsi 3, umunsi umwe, iminsi 7, banza ushaka umuntu agusengere by'umwihariko usizwe amavuta. Mwaturire, bivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mubone gukizwa. Agakiza kabone uko kabazamo. Imana ishaka ko wihana, kuko iyo umuntu yihannye aba ariko araruka. Mu Kirundi ni ukudahwa. Niyo umuntu yihannye aba ariko arasohora ibicafu, ariko arasohora imyanda, kugira ngo umwuka wera abone ukuntu aza muri we, abone ukuntu aza gutura muri we. Imana irashaka kuko uyu munsi uhaguruka ukongera ukihana. Arabasika ya mandehoria shenota kosta imeni controle Jesus Seigneur. Imana irashaka kongera ukihana, ukibuka uko wari uri kera, none warasubiye inyuma, waraguye. Niyo mpamvu utacyuza umwuka wera, niyo mpamvu utakigira ibihe byiza, niyo mpamvu utakigirana ubusabane n'Imana. Imana ishaka uko wongera ukihana, ongera usengerwe, ongera wihane. Nshuti y'umusaraba, wa mupapa we, wa mumama we, wa mukobwa we, ongera wihane. Wa musore we, ongera wihane. Ntabwo nzi igihugu urimo, ariko Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo nze nkubwire wongere wihane, kugira ngo umwuka wera abone ukuntu aza muri wowe, kugira ngo Imana ibone ukuntu ikorana nawe. Ongera wihane, ibuka aho wavuye ukagwa, wongere wihane. Kera wajyaga wuzura umwuka wera, kera wari umuririmbyi, kera wari umukozi w'Imana, kera wari umuntu nyamasengesho, kera wasengeraga abantu. Hari impano z'Imana zari ziri muri wowe, none zarasinzire, none zaragiye. Kubera iki? Kuko waraguye, wagiye mu byaha, wagiye mu busambanyi, wagiye mu nzoga, usigaye usinda, usigaye worerwa, wari umunyamasengesho. Reka kosa ya mayidehoria. Imana iri kuntumyeho, irambwiye ngo nze nkubwire wongere wihane. Nutihana, Imana iraza hurira kuri gitereko kitabaza cyawe ahantu cyari kiri. Imana ishaka kukizwa, Imana ishaka ko wongera ukihana, igakorana nawe. Umwuka wera kongera akabana nawe, umwuka wera kongera akaguhembura. Imana ikabona ukuntu ikorana nawe, itangaza n'ibimenyetso. Ongera wihane. Bibiliya ivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Ngiryo ibanga rya mbere Eliya yari afite ibanga ryo kwihana. Ibanga rya kabiri wenda tuzarigarukaho, umwanya uragiye. Ibanga rya kabiri yarizeraga. Gusenga, numara kwihana umaze kwezwa, uhita wizera, ukizera, noneho ugatangira gukorana n'Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Ubu butumwa busangiza inshuti zawe, niwabikora Imana iraguha umugisha. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu. Iri jambo niriherekezwe n'imbaraga zawe, rigira abantu rizana ku Mana mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka urikoreremo ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu. Senze nizeye, amen. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ukore subscribe, usangize inshuti zawe iki kiganiro. Imana iraguha umugisha niwabikora. Shalom shalom.